ungene atiariti ngugi miundene ya maua wardine ya Timau ne bagwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kutheria mushejwa Timau gitumikia untu bubu nikenda gukungwira ntuko ya kumenyera riera niyo World Environment Day na kunterecha tigania nkuruki ya chukuru 15 itongeretwe ni ikundi bite bya thirikari ne biezete amwe na kutheria mushejwa Moroto jori jumwe. Kevin Kimathi ni agutumenyithia ire ntuko ya ukongwera rera nthiguru na yonthe riunkulukia ritoba shukuru 15 muthara runguru ikundi kyanto biombe kia kumenyera rera yakiwa ni batongorete kiri kumenyethia mwingi untuko itomi mwanya bya kuatila rera maturene tugene na mnoke batwe kwetara wabo bashukuru ire area yonthe kenda to shereka World Environment Day na mno tukile la environment entura yetu tuingwa our own village, our own place kenda tumbota vya ntubetu na tumbota vya naba bombo sakiwa their future in terms of environment na kuringana bone ati kumania mwingi oteira rera muno kiri witibwa miti ibwoka umokane ne kathinire mwanya cia wacia rui na mbura yani untuko na kinya rire kureka na ikeyania winyangia buru meshine thinererio kirianto kenyumo na nthiguru yonthe rera yetu nithukite piu ibo kuona nende thai tubaterie kwithira twina mung'ao mindene lakini mbura ni aurire kabisa na tukia kuendelea o kinya anabeto generation yetu ikuthira kuna ntuboka tukuria ntubonthe iba ichunge na batwe nikenda tukaomba kumenyera rera yetu antu baingi bakite na bakare mwanka mierene na mera mbena ni meko lera na meteuna tataka ruongeleka lakini antu bambe batema chionthe pare mwanka mierene nende boina soro erosion na kwito ko makwonde buru ko to bakwira antu possible batie reserve ene muno emete na ba na metere bu yera na muno meko na lera baba nkene na mera bateka ita emete no ntombera no tokia kwilala wailala mara okay identify mara kinya umete kuraya ukaona kuna nini hiyo miti ya maji inajionyesha yenyewe lakini siku hizi otomba ameona no ntombi ni anto ba wita na nio minene yamekuwa taita wanto ba ikoria lasine guma mbao wata waita moko mbao lori tu which is bad anto iba conserve environment ariuba kiromba mwingi uciatira muno kumenyera rera ri untu mwanya ya mashukuru ne iba urite kinyo watimba rubando wanginge mwanya kumakire thirikari kana kinya kinkundi bingi biantu biombe untuku mudara primary no tugawano wa lights na ingwete kinya iba participate tabos bonene sana ke kwa na metekire meneke kuona hao so nkaromba kinya skuru inge barabata participate kwa na metiki community tuatane twinza turamwe na muno thirikari yetu NGOs atongoria mwanya we yani kenda tomba kwa na metiki untuko na tombo safe izima biari bingi muno kurukia zate ndene mudara lakini mwankaza hivi sababu tente kumdhani kiza bikinya biele bitatu nkiripotera weru weekend kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi.